Jangan raga dituit ke bangku. Dani bakangi calang ke melaratani. Sih aja kan nih. Awinan maling wah layak tuh di sakti kira sang Prabu. Ini corah mah kejang pada aja nih. Ayah tuh kucaksanan dani Gudagung. Jangan lo besu. Sang tuni jangan lo besu. Arah, kokek. Apakah kokek yang cai? Beli apa kakak beli tuh? Merasa bengong beli wasen tingkah cai memang bangun. Tadi bengong. Sing pesan tadi nganutin sesano. Sing nawang berarti sesano sing nganutin kamu lawan sesano. Ban kene. Ben peson cai ini tomro sangun tuh. Ban peson cah nomlos. Tahu na? Beli ngopat nih. Tahu. Ban peson cah nomlos. Ben peson cai nomlos. Tu kengken beli na peson nomlos. Beli. Pang kengken na peson pang mekeladan. Pesu apa mekeladan? Benar peson apa nomlos beli? Pantas saya madan kata lo. Asin beli madani punto. Adan dus wa punto. Benar cang belum madan kertalo. Kata lo cai. Punto beli. Ini kan saya kan beli. Beli kadang kelem kan cang. Maluan beli lekat. Cang durin Kalau ada cai ini. Punto dan dia. Tawang cai kalau beli madan punto. Beli tawang beli terano cang madan kartalo. Tawang beli. Tawang cang. Kalau anu beli madan punto. Terano cang madan kartalo. Kartalo cai. Punto beli. Ane madan punto apa? Ane madan kartalo apa? Kartalo. Punto. Adan beli ini sebetulnya. Nah cang masih ngeladan Ane madan kartalo. Ane madan kartalo. Kalau kingaran bunga. Kalau kingaran tanah. Bungan tanah cai. Usai luung ya bunga tanah. Apa luung anu? Bunga tanah. Bungan tanah. Bungan tanah ane paling jelek ke cai. Paling jelek apa? Bungan tanah ladeng cai. Ladeng ada bona pengit cau. Oh benar. Cang bunga ladeng. Cai bungan ladeng. Ne bona pengit. Ne bona pengit. Beli orang. Beli ngeraosan. Beli deman ngada pengit. Mungkin. Beli deman ngada pengit. Sing. Besing deman ngada pengit. Angkang orang dipal pengit. Itu yang nargama yang beli. Nah subuh aja nargamang beli cenyen. Cai. Beli makengken kencang. Mau nyamu beli teken cai. Di mana letak kedisiplinan saudara menyamu? Cuma dari sesama tejana mapan tanano cedanira niking perajo ada ke anak tuaro caca di gumine ada ke anak sesuatu lulus di jagate Sing. do benyepati paricodina nyemblinya ngurang ngomong gitu uli dijauh buron di itu nyena dane dijauh mana uliang pelajaran gitu-gitu nah doa nguto Dari gitu. sing mulai gitu sing bakal melah beli menyamu nirgawe sukertin leluhur beliane malu yang beli gitu bakal menyamu apa kertian leluhur belinya malu karena ada kami yang beli kayang jani Menapa kerja itu? ada anak amri sutertining jagat miwak ke wardining santano uli kene na bakal ngais santano wardi uruk ke ngawak menyamu nah yang awak tadi manusia dejak perlu dari intek kayu di setro pang gede rob sana nah tengah ngawak banyak sing ada nak jual ngetis kang wang nang tadi intek waru dia pun warung pang ada nang dagang dalu manfaat nah ini Wayah san satuan kayak ini. lo mau ngawak-ngawak ngomong
Abayo dano punika dano mawe girang ati muruk raosna pelajakin ane madan abayo dano na muruk benyang raos pangnya timpal girang dong ngawe takut lan runtak dong ngawe kewah ngerasin dojok muruk ngeraos pangnya timpal kewah pangnya timpal runtak dong ngawe pocol anak dong ngawe nang sakit hati tu pelajen nah pang do benyong awak-awak awak mah dadi manusia uli raosnya ane bakal ngeranang sorsinge hulian raos tuh urin ben Keto patutnya beli chicken cai. patutnya awaknya dadi manusia Tadi manusia. Ah. Cai manusia cai. sang manusia Ane madan manusia apa? Pi, manusia yang agama so ngaran sesano cang melajakin agama lawan sesano cang udah orang beli jelmo agama igamo ugamo makejang subuh pelajahin cang Wayakin satuan cai ini. ngudau ke jelmo ne weh Tut kata lu cai. ngudiang cang beli pun Beli bertakon chicken cai. apa ditakon Cai ngeraosang agamo, Benar. igamo, ogamo. ada Apa tuh ane madan agamo? ane madan agama amak Ane madan amak. ane madan amak percaya ring ida sang yang widi Dadua. percaya tekining sang yang atmo Datlu. percaya tekining palo karma Empat. percaya tekining punarbawa Lima. percaya kapining moksa Ane madan. panco serado Panco. lelimo Serado. percaya tekining ada lelimo tuh apa saudara ditakon bin Tuh ane madan agamo. tuh madan agama Ane madan igamo. ane madan igamo idap Ane madan idap. tato susilo Ane mengarang tato susilo. aweg-aweg adat-adat pidabda panegara pramona ditu hukum-hukum ada ditu perdata baik pidana apa saudara ditakon bin Tunggu kami masih berminat. Tuh ane madan igamo. tuh madan igamo Ane madan ogamo. ane madan ogamo ulah ane subuh kemarga ngantuk panegara karamon makejang puro-puro patut wog subuh kebenahin ari patut ya irago apa dane ngatur ngupekaro patemonin piodalan subuh ngatur ngupekaro upekaro. tuh ane madan ogamo anak subuh kemarga ngantuk panegara karamon makejang Mawinan melah jani gumina dini digel-gel. liwit tuh pengeranang melah teh mau dasar upekaro bakal ngalih ke melahan Ah benar. Iwasin. apa Iwasin. Nice nih wasin Iwasin. dijan-dijana yang ngoyong Iwasin. bener dijan-dijana yang ngoyong Nyin kata kau yang cai. yo boy wasin Baden cai. ken tuh deh Dong mari wasin. udah dong lemaro Oh nanti. Dadong ni maro. ngomong gitu Kawi bawan penting akhir ini digel-gel. oh kawi bawan bencingahe Ah benar. aduh dewa ratu Dia bakal yang saya. ning jamuar sodi berasa motor kemang tawo Ada saman saman pado Konyaki semua deman sama kamu. deman mah senang-senang Deman ngalipung upo jiwa. amanto saya bakal mati Tuhan kadamin. Darmo Ardo. kamu Mokso. Luwung sambil besi koka-koke. pajak ke dini digel-gel percaya kapening besek Ane mesti pada dua. pari sudo bantlu Amang-amang ban papat. mau dasar lo limau aduh Apa tane madan besek? ah Apa tane madan besek? Ih, di petakon beline apa nih madan besi kengken Aku dolion beseke. Amongken geden beseke. dijo tongos besi Ijo tongos beseke. amongken gedan besi ke Ah benar. dijo tongos besi ke Oh. uyapi uyapa ko sarening parama tatwodur lago kita anak merago uyapi uyapa ko Benar. ditongo segede ido singgolo singjo kelap ditongo secenit ido ada dicu ada dijo dogen ada ido ane besik tu maketekan so
ane madan sem tunggal ane madan tunggal sing adolen ring Ida Sang Hyang Widi makawinan beli percaya kekining Ida Sang Hyang Widi. Oh bener. Ane mesti pada dua bumi subeng adanin apa buin masarira manusa gumine masih kekenanin apa buin kebeli manusa sing bakal kena dadwa jelek kelawan melah gumine mah subuh kena pedang lemah. Ale ajaran agama ne ruo binedo neto dalam istik ajaran agama ruo binedo ada kanging ada kau ada kajo ada kelo ada jelek ada melah ada loh ada muani ada melingap ada megiringan Cimegiring melingap orang lalalala sepedang berjalan cakal mengending malu nah cakal mengending malu cai bakal mengending jangan ragu-ragu bernyanyi kengken cai bakal mengending jangan ragu-ragu bernyanyi jangan udah beli sagu jangan bosot nyanyi apa orang cai itu apa orang lisan jangan ragu-ragu bernyanyi jangan udah beli sagu jangan bosot nyanyi saya ada yang canggih bubuh tau jelmo tidak ngerti dengan ngomong mesial Patur miji satu sih Pak ratu gede tagan sini kemarin sama gendeng beli gedulak melingnya beras cai rasanya cangkeng banyak cai liang mirip cang liang saya mirip dia beras beli kita boleh beki gitu tuh jak suwud jeung mata bobo beki banyak kita ke nyamona cang tonen karuan bakal liang gebras beli tabuh beli gitu-gitu jak melanjar ayu masa beli menyamo keke di tengah ketuang di sisi jatinian paras sarponayo paras sebenarnya menyamo ada di abo main di ini abo kemo kita beli ngomong spirit so tak spirit kene kita mata bobo beki beli pesan teman sih jago liang ya bener-bener tidak ngalih ular ayu mulai saja nih uliangnya cang ular ayu pecah kadang-kadang bisa kau saya deman iya salah samping baru magendeng ya kedublak sepalan melati menyamo yang cang magendeng beli nak narkai kengken dong itu melang bahasa menyamo yang cang magendeng beli nak narkai beng cepok kan luang kan bahasa menyamo yang cang magendeng apa nih yang cang magendeng beli kengken yang cang magendeng beli ngerti asin dibeci begitu yang cang magendeng beli narkai nah kalian Allah kencang ingatan kengken nyatin ya sing jadelen adi yani ingate ane tua angon kenceng ingate lan kuatang benar yen ingat teken basang sampai layang kenceng batis nyemakarit bakal menjalan ngarit yen ingat teken celeng toner ngaman kenceng batis nyematiuk bakal menjalan ngali dagang yen ingat teken memeneng kencang lantas menjalan kencang Jawa bengong angap kota hati nasalwin keginan caini hati do pesan hangon kena ragu-ragu gebras ngaca ada nadi geberasang dan malu uli kengken jepen iraja tamana tapang ali waili lapang yang
napan di Raja Muang Tama ucap kang japu mantrian Kaslimurdin kang Raja Muang Tama iya ning ngunapeku aloring yang napen tuh sedino-dino hulurin cayati ialah kisah dari itu Sina cai beli ke susu banget tekeni sadripu musuh kayak aneh nenam di pedewe kane kamu lobo moho murko insya mas cariu nah ken ban malik tu beli apa ngidang jodoh di saguno ane madan sani wigrako sano jano dua sesrayo galak mata jana Yai Basuwot cai Basuwot ya anu tiga cai tekan gamal aneh iya dong mulai igal ajak gamal aneh igal gamalan sih gitu naik apa nah igal solah gamal gisi sih itu solah teka ngisi marah ya bisa masa sano bener ya anu tiga cai tekan gamal aneh neng lanang kamu udah baca mula ya dong mula beli mentekon tekan cai apa kata kau cai bisa ngigal aneh madan ngigal apa cau solah aneh madan solah tingkah aneh madan tingkah ayau karena ada cari kayu pali sudah ada jalan pari sudah ngonen tri kaya negen malu nen kaya wak manah negen malu tuh ane sana ngapikin tertelu ane madan kaya wak manah kayu wak mana benar kayu na mau paling yang pangkuda pang telu abesek mati-mati sing nadi dadwau rusuh sing nadi tertelu kuasa king kelana len sing nadi iya cara cai ini iga cai ini pusanto kengken ada nih tau kengken iga cai tapi cai selalu mempertungingkan di mukamu selalu mempertungingkan lebih dah kan nunggeng beli marah apa? Marah dah kengken asal beli yang nunggeng rusuh ada nih tonton yang nunggeng rusuh bener gitu si rusuh kena sing tadi rusuh coba itu sing rusuh ada anda ketemu rusuh semua mantau malah nunggeng rusuh bener ya kayak tuang yang mah rusuh sing liu ya ketean rusuh di bumi tadi gitu terus kata anak nunggeng gak sok rusuh saya liu kudang na rusuh ya di bumi ta tadi liu pesan na rusuh tuh ya ketuang yang mah ketean rusuh terus sama-sama kudang na nunggeng tuh ilmu mabak ayo lalu malu belum nih
Wow. Iwasin buat kaluwihane dini digel-gel. Sing jesanang satuang. Ah, bener. Sing jetan ngerasang sebab. Ken rasan seperti Dewa Ratu Pragat liang. lagat lega walu ya kasih raten ban merto. Merto rasan hidape sepemadakan Gustin Belicang. Danak dano tekeni banyak. Banyak bakti. Oh bener tutu iwasin tuun noci dibentingan. Bisa saja. Aduh pengayak ya ane ngaranayang. Tuh ken anak subakti. Ane cilik-cilik. Ngepunuh peturu alit-alit. Ane lanang-lanang. Ngepunuh peturu mani-mani. Ane lanang-lanang. Ngepunuh peturu mani-mani. Apa mani-mani itu? Ne lanang-lanang madan mani-mani. Ane lanang-lanang. Ngepunuh peturu mani-mani. Muani. Muani. Ane tua-tua. Ngepunuh peturu lingsir-lingsir. Bajang. Onyang sing lakuranan. Bajang. Menurut sing lakuran kayak gini. Tuh, Bang. Cilik, kelek, tua, Bajang. peceng, Perot. ayang neperot kaya. Onyang ayang. Kerik, Tingke. ketok, Temprong. bah, Des. celuh, Tangi. aut, Kelor. pesan, Celengis. pesan cilengis ngaya masih. Pesan cilengis ngaya masih. Ngaya aku bibih beli ku ngaya. Ane bisa mengamal, Ngaya mau gamal. ane bisa ngigal, Ngaya ngigal. tupeng, Ngigal. arja, Ngigal. beris. Beh. Apa tuh beris? Lelong, itu dong. Baris. Apa? Bungut ling orang baris beris. Baris. Musola. Oleg, Ngigal. barong, Musola. jok. Peras. Apa beres pertanyaan gitu? Beli apa orang bisa? Jauh. Bisa antara ya jauh kurang beli. Juok peras ya dah. Jauh. Jauh ngigal. Gong. Naboh. Semal pegulingan. Naboh. Gamang. Pangkung Apa pangkung itu? Apa orang lisan? Gamang. Sekarang nak ngomong gamang gitu kan? Gamang. Naboh. Salon. Naboh. Ancirung. Apa ya? Apa tuh ancelung? Kewenangan lelang itu. Angklung. Apa dah itu? Angklung. Angkeluang. Keluang. Keluang. Angklung. Atuh tahu angklung apa di dalam Aduh, ratu aja seko jenik-jeniknya beli kabuhe aneh ngeranang sih gitu. Ah benar. Wak mau gamal. Nyorong lihat dari nyaranya. Mungkin bang beonya di sekarang keluar itu. Yai. Sing ada tumangan nang bedik. Kenal keluar ada itu. Oh. Jelasnya ada timpalnya lebih nyuang bela nih. Coba kita. Lebih nyuang bela ngebiaran keluar apa? Oh bisa ngebiar belang keluar Bisa itu. ngebiar. Men kengken tabu kebiar nih. Aku kebiar nih. Ah benar. Nyen nyuang tuh maling. Yen kete tabu generik kan saudu tekin kenang wadone. Dikit mana kena wadone. Nyen nyuang temaling kau bak dijo nih tuh. Kena wadone. Ah benar. Juga saut nak wadone tu kadang timal ke lanang nih. Egal ada tuh. Kapa dijo ditu. Singung beli ketlang jaya. Ya so holo. Halo. Ay lolo. Ay mani. Barang-barang mengending dot barang-barang. Using arjang Sing. Oh, barang-barang nak gendeng leng malu nak punya mau pacukan. Barang-barang mengending tot banyak mau barungan. Oh, gitu nak kadang nak arjang malah nyedan ngendan.
setia bakti ring pamimpin amin. Diwasin dijebak yang saya sing sedang cat-catin buat kaluwihan ini di bencingah gel-gel Dani Gusti Agung danu tekeri panyak ipanyak bakti apa saja ditunas apa saja ditagih kau lu kasar ewek bisa nunas Gusti Agung kita nunas saja kata jaler kita nunas baca kata baju tidak nacung cek ada jurat kawinan cai beli kemana dilakun Jerman Hut apa jali Kemana dilakun apa dialih tengnya denguruk ngomong gitu aja merame-rame selalu berkeliang-keliang sedang diajak melatih kebencingan tidak merame-rame kayak gini terus rame-rame petang lemah jani nyanyi